sizonika ondaba ezitha ukuba bafakaze ngemisebenzi emihle eyenziwa umkhulu wenyanga yezulu. Ibese lodanele nisindithani kusimbusisi. Mawenzeka besheshe bephela ondaba ezitha ungela abafundisi kusimbusisi. Esikhubuzweni samkhulu wami ngothi ngiqhaye umkhulu wami inyanga yezulu. Wasenzela into enhle kanje bezaba uyishabalalisa basemhlabeni. Kodwa kwasekusho khona ukuthi lento akuyona yasemhlabeni. Yasezulwini njengoba nibona wonke abakhona abayibiza amaNazaretha abangangani bahlale beyinkeshezana ngoba konke kuphelele la imizwa yasebuhleni. Cha umkhulu wami ubasho khona ukuthi wabusiswa phezu kwentaba yomhlangano ngoba noma umkhulu umdala umkhulu ilanga esekhotheme babe khona abantu ezelwe insizwa kepha akekho waba namandla ohola umzimba kamkhulu ilanga kufanele kulandwe khulu wami inyanga yezulu engayizivele azohola umzimba ubusisiwe kamkhulu ilanga ngoba babe usisiwe wabili phezu kwentaba yomhlangano bagcotshwa wabili ngelanga elilodwa entabeni yomhlangano. Saze siyashintsha-ke thina basemhlabeni. Kubakhona lento umhlaba nje banobona wonakele kanje uliwa ile nto ukuthi into yokuthenga indala lento ukuthi into yokuthenga yena uJesu uyamdayisa siyazidinga izumunga thina babiziweyo sasabila
namhlanje sikhumbule iqhawe elathwala uNazaretha ususa emzini omdala ephakameni lawuletha la abantu aqalanga lawuletha la aqala uyisembeka kuba lokuzokwa kabikho khona ukuziwa inkosi indala inkosi yamaqadi emakadini esinye isikhathi-ke kuthiwa-ke umkhulu waphuma kunyanga yezulu ngoba niyahluphane namaNazaretha mase nijwayele niyadideka wake wakhishwa umkhulu ephakameni engekho umne wabo umkhulelanga bampenda ngezici ezithize bathi wenza lokhu wenza nalokhu base bemkhipha kepha-ke umne wabo uma efika azange abancoma ukuthi yinto into abayenzile nxa bekhuluma wayemazi umne wabo ukuthi konke labo bampenda ngakho into engakaze bayenze akabakhuliswanga ngayo wathi uma efika umne wabo engekho kunyanga yezulu wasebuza ukuthi uphi wasebemchazela ukuthi ayiwakhishwa emzini wasephakameni bambeka lokhu nalokhuya wasehambe ingayizivela amagama abapha wona abayisiqalekiso wathi ngikhipha umuntu kubo kazi nombuyisa ngani ngikhipha umuntu kubo kazi nombuyisa ngani wasethula kepha kuhamba isikhathi wasefudumala umkhulu omdala umkhulelanga wasekhothama umkhulu omdala umkhulelanga sasesifika-ke isikhathi hayi ukuthi walandiwa umuntu waxoshwa umuntu kodwa wabuyiswa umoya oyingcwele bawufana zohola umoya oyingcwele akekho futhi wayezoba namandla uhamba phambi kwamoya oyingcwele engenawo umoya oyingcwele yena yasimlanda-ke inkosi yamakade endala yena iphakameni wabuza umkhulu uNyazi ukuthi abezongishaya nje laba bantu wathi cha ngekho ngokuthinta bonke balinde wena ukuhlakanipha kuyaphela bese kudingeka uyegceke nani yenzana ngenifundisa kona ningenzi okuyini ngoba ekugcineni kube kudingeka mina kubhala amaphepha kukhulunywe ngami ngingaze ngikhulume lutho wasebehla-ke bephakameni waseyenziwa yonke imisebenzi efanele yenziwe kodwa umzimba ongcwele wawufanele uholwe ongcwele futhi kwenzeka nje okusho engikushoyo wahola umkhulu uNyanga yezulu umzimba wamkhulelanga uyabona-ke ngokwala ekhaya wawuhola umzimba wenkosi esikhotheme konke bekwenziwa inkosi esikhotheme kuwela phezu kwakho
kwase kwela phezulu kwamkhulu inyanga yezulu kwase umona waba khona umona uba khona noma uyazi into babeyazi ukuthi ivi kuthiwa ngesinye isikhathi sengenwa endlini yokusonda amaladi ayimabili endlini eyodwa elinye wawela mkhulu elinye kuwela dodana leyo wayiba ngesimkhulu kwabonakala sekunakele kuhambe kwasekusuka izimpi sekulwa abakamkhulu nabendodana into yasezulwini ayibangwa ngoba iwela koyedwa ngingaba u-20 kodwa iwela koyedwa nami nginethemba ukuthi iyawela kumina njengoba ngibona libani kangaka anizele ubala la bangazenza izaba abasemhlabeni kodwa ke noma bengaphumelela ngezaba kodwa lokhu okukhona ngaphakathi kimi akuya komunye umuntu nakuyena kumkhulu wami kwase bekungena kuyena ke lokho abanentata bayakubona kuphuma ngena kepha bafihlelwe-ke uyafihlelwa uma uyisiphuphu noma uyisitani usaniphe kakhulu uyafihlelwa ngoba ubu kusaniphe izinto zami zeminye imizi uhlulwa okwakini kwaseke kuliwa-ke kuphakameni wachitheka igazi eliningi bafa abanye obaba lapha wase wephuma umkhulu ngesinye isikhathi ephume nomhlangano uthe uma ibuya sevaliwe amasango asephakameni wabuye sevaliwe amasango asephakameni kwase ewazi umthetho ngoba yonke imithetho wayihlala kuyena wasekhumbula ukuthi cha siye emaqadini umne wabo wayishilo mhla ibhabhathisa inkosi yamaqadi endala wathi ngitholile inkosana kuNazaretha inkosana umuntu olawula igceke umkhulu omdala ilanga wayethi esebhabhathise inkosi yamaqadi wathi ngitholile inkosana kuNazaretha wayesho ukuthi ngesinye isikhathi iyobulawula lo kuNazaretha buye la efisa ukuthi buye ngakhona naye buye la afisa buye ngakhona kangangoba ngesikhathi umkhulu omdala esekhotheme uyena iyona indaba ezithi omdala inkosi yamaqadi eyalanda umkhulu futhi kaningi yezi zinto inkosi endala abakade basihamba-ke umkhulu nabahambayo engakahambi wathi uma babheka wabona bephethe into ey'thize iy'khali labahamba nabo wasebuza komunye ukuthi into ayiphethe okusho wayekusonge ngento ethize engabonakali kodwa kubonakala ukuthi usonge into ekhulumayo wathini le washo ukuthi hayi isibhamu wasethi cha thatha lento le susa lento sambili abahamba nami abangilandele ngoba ngabe nalelo dubula lapha nibagenca lapha ngizothatha lokho asebekwenzile bese kuba ngakunina
kwase behamba ke kwala uyofika eMbeka balibika udaba bangeniswa lapho eMbeka bahlala inkosi yamaqada yikho ilelundi kepha bayifonela abantwana bayo bathi nomama wakhona uMangwane uthi baba naku sibona sengena inkosi yamaNazaretha la ekhaya kwasethi ayimvuleleni endlini kaSibanibani wasengena ulo wasephuma indodana yenkosi yasiphuma wasengena umkhulu uNyanga yezulu kwasebonakala ke ukuthi sekonakele egcikeni uNkulunkulu ngoba eyihlela into zakhe yabuya inkosi eMaqadi emsebenzini elundi kwase qhamuka ke umama ethi uMambambo owathelele waboniswa le ndawo lesikuyona namhlanje wasebika lapha ya umkhulu nasenkosi naMaqadi base bekhipha abantu bazoyibona le bakhipha induna zazoyibona le ndawo bayifo bayibona ukuthi cha yona impela base besuka ke la umkhulu wasuka khona ke sezotshengiswa le ndawo ekuthiwa wayibhushela yena ihlahla ingani oshebe basebenza ngabona basesaba amavila senziwa yinina mina ngiyisebenzela mina hayi angiyisebenzela njengoba ngowale ekhaya ingathathi into ethi ngiyisebenzela nithathele bese nihlasela le yankulumo ngiyanazi ngiyakwazi ukulumbanisa Tema ithi umfundisi lana anosela khule enkomeni eyilafa insini. Basebenza ke la uzobhekwa le ndawo. Omkhulu kuSamaqadi namanazana ayikhona leso sikhathi. Mabefika kule ndawo le ineyinyawo. Mawuqhama ngasenhla ineyinyawo. Qhama ngezansi kuneyinyawo. Qhama emasayidini kuneyinyawo ezukakile lo muzi. Abaziyo bathi lezi nyawo kwakwenza babamkhulu wayeqhama ngapha ngasemolweni. Wafika wayikama le ndawo uthi ngelinye ilanga labo sontela khona abantwana bami. Isitholakala ke le ndawo umkhulu wayesenza yaphelela waseyiqamba igama lokuthi sebuhleni bokuphakama. Inkosi kusesenizweni. Namakhosi uguqile phambi kwesihlalo naphambi kwehamente eyingcwele umfana wogumede entabeni lasehluhluwa. Ngiyacela inkosi yamakhosi ukuma phambi kwale ndawo kube yiphunga elihle kwamukeleke nasesihlalweni kwamukeleke nakwihamente yonke ingcwele kuze kuyokwamukeleka naseyidalweni zakithi nasekhaya komama ngoba
ngenzeka nje bangiguqelana bese ngiyawona umsebenzi omuhle esawulethelwa uthando olwalukhona esibonayo futhi namanje loluthando okuyilona olusilandile emazweni akithi. Siyafisa inkosi namakhosi mase siphakathi kwaloluthando siliphathe kahle. Besikhona esikhumbuzweni siqala izolo ebusuku. Ngiyithanda indlela omama abekade bekhuluma ngayo nabalaleli izwi ngayo. Engathi-ke nathi lelizwi omama abalilalelile balenza ngathi nathi besingalenza uzungonakala umsebenzi wakho Nkosi yamakhosi. Ngiyafisa ukusho ukuthi selokhu kwathi into selokhu uShembe wafika enyameni ngo-1910 kuney'gigaba ney'gigaba ezenzakalayo kodwa akekho umuntu wakwabhekana noShembe waphumelela. Sinethemba-ke namanje lokuthi kuyawuba njalo. Akukho kubi bekubheke esihlalweni noma kubheke nje kuShembe bese kuyaphumelela konke kuyoshabalala. Ilawo mazwi Nkosi yamakhosi engifisa ukuthi ngiqale ngawo bese ngifisa ukuthi ngingene esikhumbuzweni kafishane nje zomnikazi waluNazaretha esihlangene ngaye namhlanje. Kodwa bengiyocela nje mhlawumbe angijwayele ukufunda iBhayibheli kodwa ukuthi namhlanje ngingiyifunde nje. Ngoba khona iy'ncwadi eyimbili umnikazi walomsebenzi wayekade eyithanda ukuthi ayifunde. uJakobe wesine lesini lokuqala kuye esini lesithathu. Bese kuba uLevi amashumi mangaphosisi evesini lamashumi 26. Ngiyafisa ukuthi mhlambe mangabe sekutholakala ithuba bese ngifundela lokho ngoba angizoba mude, angijwayeleke nokuthi ngibe mude ngoba ngisuke ngifakaza Nkosi yamakhosi. Ngicela-ke ngisihlabelelo nje amavesi noma elilodwa noma amabili bese ngikhuluma le ndaba bese ngihlala phansi. Yothi uma bengiqeda ukuhlabelela lamavesi amabili bese nombani noma oyovumayo bese ngifundela. Isihlabelelo ikhulu namashumi ayishagalolunye nomkhothi 197. Uma ungibiza Nkosi ngizwi lakho
ngikhuluma bese ngihlala phansi la bengwaceli Jacob 4 verse 1 ya 3 kuvelaphi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na akuveli ezinganukweni zenu ezilwayo ezithweni zenu na verse 2 niyafisa aninando niyabulala nenomona kepha anizuzi lutho niyaphikisana nilwe kodwa aninando ngokuba ningaceli verse 3 niyacela anamkeliswa ngokuba nicela kabi ukuze nikuchithe ezinganukweni zenu ngiyabonga ngicela udlulele kuleli minyaka le Levi 20 verse 26 anoba ngcwele kimi angisho njalo mina ngisho esihlalweni sasezulwini ngokuba mina Jehova ngingcwele nginahlukanisile nabanye abantu ukuba nibe abami ngiyabonga cha Nkosi yamakhosi nebandla lonke angizukutolika ngoba kuyisizulu izulu kasitolika kodwa bengifisa ukuthi ngithi senizohlala phansi njengoba silapha seza ngeindlela nangokubizwa kwehlukahlukene ukhona abanye abeza la bengaqondile ukuza la mhlamba abalethwa ukugula ukuthile bathi mabefika la kwase kuba kuhle nje abanye beza ngoba bezokhola impela angazi ke mina ngeza kanjani angizazi mhlambe ngezwa ngabathile ngoba umuntu uye engayishayeli ugubha aphinda sine kodwa ngifisa ukusho ukuthi lo esihlangana ngaye la ekhaya wakwakhuluma ngomvangelo uNkanini ukukhuluma nje leyo ndawo esengihlala phansi ukuthi wafika kanjani kule ndawo ngoba sisesikhumbuzweni inkosi yamakhosi asihlale nje esikhumbuzweni singakhuluma lokho okunye okuningi mhlawumbe singakuqondi nakahle wayesethi umnikazi walesi sikhumbuzo phakathi kwamaNazaretha njobe khona nje ekhuluma indaba yomvangelo uNkanini ukuthi wayekade egule ephethwe isifuba lapha eThekwini esesitimini wayesezwa nje insizwa zikhuluma zithi sizekuphakamela wayesekulalela nje lokukhuluma kodwa ke wangakunaka ngoba wayengakwazi nalokho kuphakama ukuthi kukuphi ngiyacabanga ukuthi nalokho kuhle futhi wayengabazi ukuthi kukuphi kodwa wakubona mangabe sefikile la ngoba sonke sisuke emazweni akithi sasingakwazi nokuphakama sasingakwazi nobuhle bokuphakama sasingazi lutho nisabatha sasingalazi akukho esasikwazi sengenzeka likhona esikwaziyo njengamanje ngoba munye engicabanga ukuthi uyakwazi usesihlalweni ufanele ngaso sonke isikhathi sibheke kuye silalele yena mayithi siya kwa left siya kwa left mayithi siya kwa right siya kwa right mayithi asime futhi mhlawumbe okunye kufanele silulekane ngakho nje kafishane yilokho ukuthi sinezinhla ngokwehlukahlukana phakathi kwaleli bandla ngifuna ukuqala emakhosini ngoba esihlalweni vele obvious lokucacile nje sobani kukhona amakhosi engicabanga ukuthi ane role noma neqhaza la khona libamba
esontweni khona befundisi ngiyacabanga nabo futhi baneqhaza lapho abavangeli abashumayeli abakhokheli bonke nje abantu nebandla nje lonke yabona ke inkinga iyiqale mangabe uzosuka ubusubamba iqhaza lomunye umuntu qala lapho ke inkinga bese kuqala ke manje kuba nenkinga ngoba usungena uya overstep ngamanye amazwi yabona laba abagijima ama-athlete bayazi ukuthi kunolayini wonke umuntu ugijima ulayini wakhe uma kuleli bandla sonke singagijima kolayini bethu ngeke kube nenkinga sonke nje umuntu azi ukuthi nanku wamlayini uyabona ke ekugijimeni uma ngabe kwagijima wawusugijimela kulayini ongala noma kuthiwa uwinile uhambe phambili uyadisqualify ngolimi lwabelungu kuthi hayi wena kufanele abugijimela wayiselalela ke le ntombangeli zase zimbuza lezi insizwa sengiyanga sekugcineni kusamakhosi zase zimbuza ukuthi hawu ndoda kwenze njani uyapi wayesethi hawu ngiya kwadokotela kwenze njani wayesekhala ngesifuba ukuthi hawu isifuba siyangiqeda kujwayelekile kumuntu asho ukuthi ngase ngihambe inyanga ngihamba odokotela ngihamba izangoma ngihamba wonke uhlobo lomuntu ngithi phela sibuye sibe abantu basemhlabeni noma uthi ixeshe phambi kwethu kodwa siba abantu basemhlabeni sixolele Nkosi yamakhosi sibuye sibe nje abantu basemhlabeni kungasuki ukuthi sabantu basemhlabeni noma siphambi kwaJehova siphambi kwezulu kola nje kuba khona lokho usizwe sisithuka kanye nenhlamba phakathi kwendawo okungafanele ngabe siyathuka kuyo sisiphakamisa namazwi ngenzeka ukuthi mhlambe kwesisikhathi izona ezabazali bethu sindo sezona zabazali bethu sehlele kithi nathi sase senze izethu izona futhi wayese sebesho ukuthi cha lezi insizwa ayithina sekuphakameni akukuphi ekuphakameni basebechaza ukuthi ekuphakameni kukuphi nakuphi ngolunye usuku basebesho ukuthi cha hayi thina sinenyanga enkulu ehlula zonke inyanga uma nje ungafika kuyona konke lokufa ukuphethe nalo lonke lokuthoko lokuphethe lingaphela waba nenhlanhla ke umbangeli ngoba walalela mubi kumuntu othi mayiboniswa ngaboniseki abe nenkani afuna ukulwisa ugcina ungabe usakwazi ukumbonisa ngoba uzothi uyamtshela akulwise angarizini angayihlazile into oyikhulumayo ukuthi mhlawumbe ayinike ithuba mhlawumbe ayinalapha kwi-seat of thought ngeke ngisho ukuthi ikuphi i-seat of thought ayinalapha kwi-seat of thought ahlala abuke kahle ayibuke kahle indaba ngoba sesonto ngeke ngisho ikuphi ngisho kwesiZulu ngoba ila ukwazi khona ukuthi ukuhlazihlaza izinto bese mawusuke wangena kulelo kamera lelo la ungena khona wedwa ungangeni namuntu uyacabangisisa kahle kuleyo ndawo kodwa ngifuna ukusho ukuthi wafika wasizakala baningi la beza kanjalo bafike basizakala nami mhlambe ngafika kanjalo ngafike ngasizakala masingathi ke masesizakele bese sibona sesihlakaniphe kakhulu sesinembono eminingi edlula lo wasisiza inyanga yethu enkulu yasisiza yasezulwini kodwa hayi yasemhlabeni Nkosi yamakhosi ukhumbule izulu lakithi khumbuleke obaba nobaba omkhulu khumbule ogogo ngoba yibo abasikhombisa le ndlela mhlambe ngaba sikho kulobu buhle bokuphakama ube baba nenkani wathi mayifika ushembe ezokhuleka ebukhosini bakithi hayi ngoba ekhuleka ngoba eyinfira noma emncane kodwa kuuhlelo nje nosiko lokuthi mawufika emzini wendoda uyakhuleka ngisho kuthiwa unemali engakanani noma ungakanani kodwa uyakhuleka mayithi futhi ungangeni
awumbuzi ukuthi wathi angangeni ngani mina ngupresident ngani mina ngubani ngani ngiyaziwa mina emazweni akithi cha usethi angangeni ngangeni mayithi ngena futhi ngena ngisho lokuthi ke ngiyabafisela ukuthi noma babe namacala benezona kodwa bakhumbule nathi sihambe kahle noma kunzima kodwa sihambe kahle phambi kwendlela Nkosi yamakhosi ngicela ukubuyela ngenzansi Nina sizwe sokumana kuyikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni bamanazarete uNyazi yezulu. Amen. Bantwana bahle, lo khulumayo ukhumalo wasentabeni zasengoje. Amen. Ngayibona inkosi inyanga yezulu noma ngangisemncane. Ekuyiboneni kwami ngayibona inyukhasela ifike kwamfundisi ukhumalo ihola izitsha. Yafika ezweni lasenyukhasela inkosi inyanga yezulu eNazaretha. Yafika yangena kwamfundisi ukhumalo ayisongishumayela ngaleso sikhathi. Sengikwazi manje ngoba sengikhulile. Ngisemncane nje ngangihamba nje. Yafike yangena kwakhumalo nezitsha yayifaka phakathi ebaleni kwamfundisi ukhumalo. Yangena phakathi komuzi. Yama yabamba umnyango. Yabheka le, yafike yangena yasejika, yabamba phezulu emnyango yabheka le. Yakhipha amagama ambalwa amancane. Yathi ngizotshala uNazaretha la ngiyakusaphela. Yasiqhubeka inkosi enhle yakithi inyanga yezulu. Kwase kusolethwa ingane ibusisa ingane. Yayibusisa ingane. Ngibuhlungu nangibona izingane zithi isondele enkosini esuke ikhona ngaleso sihlalo ikhwiliswa. Kodwa inyanga yezulu yafunda incwadi khona lapho beyiqhelisa izingane. Yathi vumelana abantwana beze kimi. Ngoba umbuso wezulu ngwazo. Yathi maniqhelisa lezi zingane leli bandla nokushiya abantu. Bantwana bahle sayibona inkosi inyanga yezulu. Yathi phuma la kade kuhlezi khona izitsha yafike yamakhona yaphakamisa izandla yathi bengizotshala uNazaretha kulelizwe ngeke saphela. Yangena kanjalo kwamfundisi ukhumalo yayilindwe kwamvangela umpanza kodwa yashintsha umkhondo ngoba wangasezulwini ushembe wangena kwamfundisi ukhumalo.
Ngaphinde ngayibona inkosi inyanga yezulu ifike ezweni lakithi emzini wayekholwane. Lapha abantu babefunge khona bethi angeke angene uShembe kuleli izwe. Bafunga abantu banezinto zabo abayithembayo. Khona izazi ezazi umuthi ezathi uShembe ngeke angene la. uShembe akavinjwa amaNazaretha. Yathi ngena inkosi inyanga yezulu yangena endlini ilethe umhlangano ekholwane yafike yangena yayisiphuma beyinikeza ke imbuzi abayemukela ngazo impahla yaphinda yangena endlini yasiphuma lasephakamisa izulu duma. Khona abantu abazi kakhulu bedlula uShembe kodwa uShembe uNkulunkulu egcineni. Baliphakamisa izulu yaphuma inkosi inyanga yezulu yamenyango yabamba isiqoko ngesandla yezimbokodo ebomvu yafika ibamba ngalesi siqoko sayo yayiphindisela emuva yayithina iphindisela emuva kushilo baphinde bayikhuphule imbokodo iphinde yenze njalo inkosi inyanga yezulu ibambe ngesiqoko iphindisele emuva ithina iphindele emuva kushilo. Hayi umuntu wasemhlabeni kadeli aphinde walikhuphula yaphinde yenze njalo inkosi inyanga yezulu yalibamba ngesiqoko yaphindisele emuva. Kwasha izindlu ezintathu kwaphela abantu. Kwathi ngakusasa bafika bezovuma uShembe ukuthi uNkulunkulu. Sayibona inkosi inyanga yezulu naZaretha. Babehola inkomo lapho bezoshweleza inkosini inyanga yezulu. Bafike bathi yithi Shembe besiqhumisa leli zulu silibhekisa kuwe besithi ngeke ungene la. Noma uNkulunkulu esefikile abantu abangibona bathemba ubaba noma bathi nabesho bethi yithi yathi inkosi inyanga yezulu laba bahambile abathathu umphefumulo wabo bengisawubamba esandleni bazovuka. Sasikhona la ekhaya ngo-95 ivele esitezi lapha sababuhlungu ngoba safike sasabathe kuseni saphinde sasabathe mina inkosi inyanga yezulu azange sayibona kanti sifudumele. Emva kwenkonzo yasemini yavela lapha esitezi phezulu yaphakamisa isandla kwasukuma ishoshe ezu-11. Sayibona inkosi inyanga yezulu. Ngiyacela inkosi uNyazi lwezulu ukuthi ingikhumbule ngezikhathi zonke ngoba yini engoqala ukuzoguqa phambi kwesihlalo sasebuhleni bamaNazaretha ngumntwana omncane ingenze ngihlale noma kukhona izinkulumo zingasondeli kimi angizanga ngezinkulumo lapha ngezokholwa. Ngibambelele kuwe Nkosi yamakhosi. Ngicela ukufela esandleni sakho njalo Shembe. Noma kunzima ukukholwa. Kodwa siyacela Nkosi yamakhosi maningi amazwi inkosi ibusise senikuzwile kuze bephakade amen. Ngiyeza Nkosi mina ngedwa
ngumsebenzi wezandla zakho Nkosi yamakhosi. Ngumsebenzi wezandla zakho Nkosi yamakhosi. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukufika phambi kwakho. Sizokhonza sizokudumisa Nkosi yamakhosi. Manazaretha sihlangane ngendaba enkulu namhlanje. Sihlangene ngendaba yenyanga yezulu. Inyanga yezulu kunjena nje umsebenzi wayo Manazaretha. Uyathanda noma ungathandi. Inyanga yezulu lo msebenzi yawuqala iyodwa isuke ekuphakameni. Ngizwe ukuthi umsebenzi wenyanga yezulu yawuqala isuka yodwa ekuphakameni. Ifika la ebuhleni mama Nazaretha. Yafika nala ebuhleni. Iphethe zonke izinto zayo. Yasiqalela inhlangakazi. Manazaretha inkulu lento Manazaretha. Nokuthingo lenkosazana silana nje ngalo. Inkosi ekhona nje eyothingo lenkosazana. Manje wena uzothini kufunani? Mina akekho ubaba engimaziyo. Anginababa, anginamama. uNyazi lwezulu. Lokho noma ungekuthanda engikushoyo kodwa uNyazi lwezulu. Nothingo lenkosazana. Mina engiphaphamele phambi kwalo uthingo lenkosazana. Ngifike la emagcekeni ale ekhaya. Siyabonga. Ngibonga kakhulu Nkosi yamakhosi nendawo yakithi emvodo ikhumbulile. Inkosi yakangubana ikhiphe indawo yakhiphela ubaba. Emngceleni wami ikhiphe indawo iseduze komngcele. Ngifisa ukuthi kucace iseduze komngcele mawuthi khaphaca. Ushangu uzoza endaweni yangakithi. Nezwe lakithi limbona ushangu. uNyazi lwezulu. Ufunani? Nkosi nibusise. Ya ngithanda ulizwa
namakhosi uqabadele mahawuphala la kusinda abangcwele ngozini. Thixo baba mkhulu, ngiyakhuleka esihlalweni sasezulwini, ngiyakhetha uNyazi lezulu. Manazaretha sisesikhumbuzweni senkosi enkulu inyanga yezulu. Siyabonga Nkosi yamakhosi ukusimemela kulomkhosi omkhulu kangaka. Abaningi abafowethu nodadewethu baba nomama olungabaficanga lolu suku ngenxa ye-COVID ebibambe umhlaba. Izikhonzo ezinhle ezweni laseDumbe lakuganele khona inkosazana kababa ewumafungazo yesizwe iganele emzini kaShabanga. Kunendoda yakwaVilakazi esigodini sakaGwebu. Le ndoda yakwaVilakazi bathi isiguli iminyaka ewu8 ilele phansi. uShabanga lo owumkhwenyana kithi wayengakabe nomshumayeli ngaleso sikhathi, wayesenhlalisuthi nje. Uthi kwathi sebethola indawo la beguqela khona eSiguqo nje, wawusuyafika umndeni wale ndoda. Wafika wathi sicela nizosilethela umthandazo ubaba lapha ekhaya sekuyiminyaka ewu8 elele phansi akazi, uxawa ngeparish kuphela. Uthi bayenza inkonzo yesabatha basebephikelela khona kulomuzi wakwaVilakazi. Uma befika ngempela umuntu usemathambo, bafike bathandaza bayibiza inkosi enkulu inyanga yezulu. Uthi babe sebevumelana bezinsizwa zevangeli ukuthi cha, asimcele emndenini ke simuse enkosini yamaNazaretha ebuhleni. Uthi ke babe sebephambana ngimbono ukuthi awu lo muntu osenje ngabe samsaphi. Uma ifike efele emzini wengcwele sogeza ngani muzi. Uthi waphikelela wathi cha, asimhambiseni. Bagcina bevumelana base beqasha imoto. Yathi imoto izofika ngo6 wasekuseni. Bayilinda imoto luthi imoto ukufika baze babonisana ukuthi abagibeli ibhasi bayilindele edolobheni eDumbe. Kanti le moto abayiqashile isasuka eGoli, uNyazi akasho ukuthi isuka eGoli. Yaze yafika ngo7 ntambama. Lo muntu lo behlezi naye lapha. Uthi abantu abadlula abahambe bebuka ukuthi hloboni umuntu lo onsenje bamsaphi. Kodwa benethemba lokuthi bamletheke okupheleleyo ayibonga inkosi. Nebalo uthi yafika imoto yakhe besibathatha basuka ngobusuku lapha ya edolobheni laseDumbe baze bangena lapha ebuhleni sekushaya u12 ebusuku. Ababe besazi ukuthi bazokwenza njani uba babone inkosi. Uthi wabe sekhumbuta awu kambe khona umfowethu umfundisi uShabanga. Wayesephikelele edokodweni lakhe. Mfundisi ubani lo azisho. Wayeseyavula. Cha lapha mfundisi sihamba nomuntu uyagula kakhulu. Sisibona ubaba. Uthi wathi umfundisi hawu nizoyibona kanjani inkosi ngalesikhathi? Ngoba sekuvaliwe ezulwini nje. Uthi wabe sevuka uShabanga esethinta omunye umfundisi sengimlibele nje ukuthi wathinta muphi umfundisi. Bamnika igama elifanayo sebekubabili ukuthi cha. Kodwa ke ningayi kozama nje esangweni. Emaphosini mhlambe ngoba nenhlanhla kodwa siboni ngalesikhathi. Uthi wasuka lapho nensizwa ihamba nayo beza basondela ngasesangweni engena ngaphakathi. U12 ebusuku maNazaretha. Umuntu uyafa lapha. Uthi wathi nabesondela lavuleka isango. Uthi basondela ngamandla lasiyavaleka futhi. Thatha ukushembe nyanga yezulu. Kuyothiwa endaweni yakithi uma sihamba nomuntu sibuye naye sefile. Uthi bathi besakhungathekile laphinde lavuleka okwesibili isango bangcwele.
ngesikhathi livulwa iphoyisa uthiwa bese ibona inzondlo yomusa yasezulwini ihlezi esitezi ihlezi ekuvandi ngo-12 ebusuku uthi yamkhweba kathathu uthi wadlula nephoyisa ebheke enkosini inyanga yezulu uma ifike eguqa ithi inyanga yezulu ukhuluma uShabangu omkhwenyana kadadewethu wena uShabangu wasedumbe baba wena ohamba nomuntu okavulakazi ogula kakhulu uthi baba uthi lapho kwasika amathumbu ngoba wayengakayiqali nokuyiqala indaba ukuthi bahamba ngani uthi hawu kodwa umndeni walomuntu ubuhleleni ungamlethi la ngoba ukhokho wakhe nomkhulu wakhe kade bafika la bezombika yenza nje ke mthatheni nimuse ngapha komama eJamengweni usasa ngizothumela abashumeli basezulwini bazomkhulekela uthi baphuma lapho bamqiqinga wawufuna amadokodo ngaba balithola idokodo lo mama thizeni wangakhona edumbe wabekwa khona uthi wabe sevuka ke ngoba wayesebenza lapha eMtateni eThekwini wahamba ekseni uthi noma ngisemsebenzini ngilo ngithi hawu shembe inyanga yezulu siyothini emazweni akithi uthi lo muntu mayesezofaka iphalishi bangcwele ukuthatha iphini uvula imhlathi ngendlela esihlangene ngayo uthi mayibuya ntambama aphikelele embengeni afika bike akangayi yombheka ngoba enovalo uthi mhlawumbe uzothi uyaya afike ngegama ekhulu wavuka futhi ekseni wabuyela emsebenzini akababonile nalabo bangakubo okuyibona beqiqinga lo muntu nabo wabuya ntambama uthi ngenhlanga wathi mayifika afika inkosi inikelisa yona qobo wasephuthuma uthi ngathi ngiyawuqala nje wathi hawu Shabangu umgcine nginovulakazi wathi baba ngamgcina sifika wathi awuhambe umqalazi uthi ngaphuma ngejubane uthi wathi mayeze maphasheshi amadokodo lapha eJamengweni wahlangana nalezi insizwa zakubo siphuma ke lidokodo uhambe eqalaza yingaza zenza nje awukwenze njani kwenze wathi hayi unabantu abathatha inhlasuthu entathu ephumela ingene ngehlezi novilakazi enye yangenzansi enye yangapha enye yangapha bafike bamkhulekela uvilakazi base bephuma siqalaza bona basibabuthi babhekephi lithe izwi lamazwi inyanga yezulu ngizothumela abashumayeli bami basezulwini babe sebengena ngaphakathi kedokodweni ngesikhathi behlala phansi nje besakhungathelela ukuthi ubani laba baqhamukaphi wezwakala uvilakazi ethi ngase ngomiwa ke ngiphuza amanzi uthi bayaphuthuma balanda amanzi bamphuzisa ovalele emlonyeni ujeke wathi hawu ake ngithungusa nengicikise ngedokodo uthi wavuka wathi ake ngaze ngafa kulamba ake ngizame nokulanda okudliwayo baphuthuma bawufuna bamphakela wadla washaya esentwala khona manjalo hawu uvilakazi singasalazi izwi lakhe wasethi naku ukuthi angisukume ake ningifunele indukwana engizohamba ngayo baphuma baphoqola idokodo bamnikeza induku wazabalaza uvilakazi wasukuma uvilakazi waphumela phandle uvilakazi ayibonge inkosi inyanga yezulu uThixo umuhle wamaNazaretha kusemakhosi wathi usidala baba singabantu wasenza inkosi yezulu nomhlaba sayine indlebe ezimbili sanomlomo wodwa Kosi ngithi mangijula ngicabanga ngithi ukusenza sibe neindlebe ezimbili wethu njengabantwana bakho wawenza Nkosi ukuthi kube kuningi ukulalela kumuntu bese bakuncane ukukhuluma siyacela Jehova ngathi singakulandela lokho singabantwana bakho kube kuningi ukulalela izwi lakho kube kuncane ukukhuluma Nkosi yethu nomhlaba konke engiyibone la ngaphandle njengabantu abahlala nabantu nabahamba emadolobheni lapha ngakithi khona indawo okuthiwa istrata okuthiwa Mashishini
lapha kumachisini khona isakhiwo sikahulumeni okuthiwa i-Home Affairs. Ngiyangibone abantu mabedlula lapha eManazaretha ngase-Home Affairs umuntu adwala mesikhanda ngithi kaze uyacabanga ukuthi le ndawo ijule kangakanani kuye. Ngoba indawo ka-Home Affairs isitifiketi sokuzalwa ufika emhlabeni siphuma kwa-Home Affairs. Isitifiketi somshado siphuma kwa-Home Affairs. Isitifiketi sakho sokufa siphuma kwa-Home Affairs. Ngiyasicelela phungelihle ukuthi lo muzi osibuthele kuwona wasebuhleni ngicela ungabi nalo leloshwa labantu abadwalayo mabedlula ngaHome Affairs. Ngicela ungenze nginake inkosi yezulu nomhlaba ukuthi ithikithi lami lokubusiswa laphuma lapha kuleli thempeli. Wathi mase ngifike esigabeni sokuba ngingene emanzini ngikhethele wona Jehova umhla waManazaretha. Ithikithi lami lokuthi ngiyabhabhadiswa laphuma lapha kuleli thempeli. Namhla Nkosi singimemela ngale engazi khona angingalibali Jehova umuhle ukuthi aliyophuma kweindawo ithikithi lokuthi sengisuliwe emhlabeni liyophuma futhi kulomuzi. Ngakho kufanele ngunake ngihloniphe ngwesabe. Angine ngiphathiswe ubukhosi bakwaSithole emhlumayo. Ayilona iNazaretha. Inkosi ephethe umfundisi uNyazi wakhele yona. Kunenduna yayiqaba nkosezulu nomhlaba ngeke singayibabazi emsebenzi emngaka oyenzayo nencwadi osibhalela zona emazweni akithi uziveza uNkulunkulu bakho. Walahleka ingane enduna oxaba yalahleka la koMeyi eqwaqwa bezwa abaningi ingane yentombazane eyavele yathuka nje yaphuma ephepheni kwaphuma kuphi wahlupheka ucaba wayishayisa ngapha wayishayisa ngapha wayishayisa ngapha. Kodwa kuthe ubaba uMjago besemvangeli ngoJulayi wayeseya kuyo le nduna wafika wena ukuthi ake sihambe siye kuwami uNkulunkulu ebuhleni ukuye siyozama nje ke ukuthi hawu noma sengatholala ithambo lomntanakho ushambo ingcwele uNkulunkulu ngiyazwezulu noma bengathini benzeni kodwa uNkulunkulu bakho hayi awukwazi ukufihla. Yafika induna lapha sadibana nobaba umfundisi uNyazi ndaba ezitha ngoba ngiyanenyuka namakhosi ngiyaphezulu sicela unyuke na induna mina ngizolinda la enzansi. Wasala enzansi sakhuphuka yafika ngayethula induna inkosi ngoJulayi ngithi ngene nomhla ka8 lapho nje sengikhohlwe idate kuJulayi ka2022 ezintaxeke lezo ayizintsha sha yaba nemibuzo nje inkosi yasezulwini yambuza nje uxaba yambuza yayisithi inkosi kubusisa sathi amen uyingcwele amen. Wahlehla uxaba wahamba kwele ekhaya. Wadlula insuku ezintathu bathandeka inkosini. Lakhala ucingo lenduna uxaba umntana wakho usetholakele utholakala eGoli uyaphila. Singayibabaza ngani pho imisebenzi engaka kaJehova wethu? Singayibabaza kanjani eManazaretha? Ngoba amaphepha ngeke kubhale lokho ukuthi ushembe wenzeni. Kodwa azohlanekezela ngoba ngasonke isikhathi afuna ukumnamika ngodaba. Sithi khula ndlondlo Musa, khula Jehova wethu, siyaphila ngawe. Ukuphila umthombo wensindiso. Inkosi ibusise senikuzwela. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni waNazaretha. Lo khulumayo inkosi yakamBotho eHarding. Manazaretha ngiyabonga ukumenywa ezulwini osukwini lanamhlanje enkosini iNyanga yezulu.
mina ngumntwana owacelwa kulona leli bandla noma wacelwa enkosini iNyanga yezulu. Bantwana basezulwini, akekho uNkulunkulu engimaziyo mina ngaphandle koNyazi lwezulu. Ngicela ungifundele uncwadi kaJoshua. Cha, kusawuyena udala inkinga. Hayi ngithande nje bafowethu. Ziningi izinto ezenzeka emhlabeni kodwa ngithi ngithanda. Ithi incwadi kaNkulunkulu ngiyakulazi iqiniso. Neqiniso futhi lakungikhulula ngelinye ilanga. Ncwadi kaJoshua 25. Ungifundele u20 wakho. Noma 24. Nxa nimshiya uJehova Mina Nkosi yakambodo angisoze ngalishiya uNyazi. Angisoze ngalidayisa futhi uNyazi. Funda ba. nikhonze oThixo bezizwe. Mina angisoze futhi ngawukhonza omunye uNkulunkulu. Uyedwa uNkulunkulu mina engomkhonza. uNyazi lwezulu elangikhiphe ejele. Khona uyakuguquka. Khona hamba naba. Khona uyakuguquka anenzele okubi. Uma umshiya lo Jehova uyaguqula kwenze lokho. Ngingamshiya kanjani uNyazi lwezulu? La ngenzela into enkulu kangaka. Mawusele ekhaya noma uyibuza. Unkosi umbotho ngempela. Ngiyazi abanye ade beyibuza lonto. Manazaretha ngiyacela ukuthi uShemba asiphe ihlo lesithathu. Asiphe ingqondo before sikhulume. Ngoba masizokhuluma utho lodwa liyawushisa umhlaba. Ngothi nje lodwa utho lodwa liyawushisa umhlaba. Kodwa masikhuluma usipha ingqondo yokubhekisisa. Singabi abantu ekuthiwa ngesingisi ama-fanatist. Umuntu ovela akhulume nje lokho sokufikile engqondweni yakhe. Funda ba. Aniqede Uyangiqeda. efenenzele okuhle. Uma usande sengenzela izinto ezinhle kangaka. Manazaretha. Mina uNyazi ngingalahla kanjani? iNyanga yezulu ngingayilahla kanjani mina? Inkosi langa 1959 ubaba ozala mina engena kuleli sonto. Aza kuze kube noMnazaretha ezweni lakithi Hadingi. Ngingalahla kanjani uNyazi lwezulu? Ngiyacela maNazaretha. Usihamba kasenze sibemi singayijabulisi izitha zethu. Ngiyayiphinda lento. Singajabulisi izitha zethu. Lento ngiyayisho. Izitha zethu bese ijabula. Nyazi lwezulu uNkulunkulu ngempela.
akukho okwehlulayo wena ngoba uJehova la nto angiguqile ngizokhuluma ngendoda eyafika esikhathini senkosi iNyanga ubaba wami engixoxela njalo le ndoda wayeprofithile ubaba mkhulu ngale ndoda uthi le ndoda ihambe le ndoda ifuna ukuba ushembe uthi le ndoda iyofika iyobe igqokile ingubo ebovu ende uthi ubaba le ndoda naye wayibona nabadala bayibona kwakuselemba le ndoda le ndoda yathi mayifika le ndoda yafika yama emasangweni asephakameni yama inkosi iNyanga ingaphakathi endlini shemba kasiphi lesithathu lokubuka izinto nelokukhuluma futhi yama le ndoda yathi mayima le ndoda wahamba isikhathi yama kwaze wathi khona indoda ekhona ithi yayisingena ngaphakathi yathi inkosi iNyanga ayingene le ndoda niyakulazi iqiniso kodwa iqiniso liyakukhulula ngelinye ilanga uma uJehova ethanda wathi nelekalanga yasingena le ndoda inkosi iNyanga yayisiyibheka ukuthi iyona le ndoda okwakhulunywa ngayo ukuthi iyofika ihlukanise leli bandla na iyofika izenze ushembe yeduka ebusweni ebakho ithi inkosi iNyanga phuma sikothe wayesengena wayesethi le ndoda iletheni lapha kusho njalo ubaba ongizalayo wathi nduli kwakunendoda ephambili kuleli bandla kwakuthiwa unduli kwakuyona eyilawula ushembe kakhulu le ndoda asoze kaphela lo madoda kuleli bandla ngoba siyahlula izinto zasemakithi kodwa wayeseyithatha le ndoda bayiseyifaka endlini yensimbi kusho njalo baba ongizalayo
wathi mayihlala nale ndoda yensimbi kuthiwa inkosi ilanga isihlala ngalo kwesitulo naye futhi ahlala ngale situlo wayesiyakhuluma uthi kuthiwa inkosi ilanga mayikhuluma le ndaba ithi yayisishaya itafula kancane yayisiyayichaza le ndoda yayichaza le ndoda yona ubani yabona ubaba omkhulu yabona ukuthi yayisikhula inkosi ilanga ithi mayiqeda ukumbuka ihuka lithi kulungile uzosonta la ekhaya uzosonta. Nami ngiyathanda ukufaka le ngubo zabafundisi eziphendwe ithi inkosi ilanga ngeke uzuyifake. Ngeke uzuyifake wena. Ngizokwenza njani Shembe bona uzosonta ngale ngubo yakhe ebovu. Yini wayibona uShembe enhlizweni yakhe? Wayibona ukuthi vele le ndoda vele noma ngayigqoka le ngubo emhlophe izofana nesiqonga esiphethwayo kodwa ngaphakathi kwayo le ndoda kuba kusekhona ingubo ebovu enesiphambano. Kuba kusekhona ingubo yayo enhlizweni enesiphambano. Gqoka le ngubo yakho ebovu. Yahlala le ndoda yathi mayihlala le ndoda kodwa wafika isikhathi sokuthi iyakhothama inkosi ilanga yathi masifika isikhathi le ndoda yayisiqala le ndoda yayisiqonquba yathi nami lokade kwenziwa inkosi ilanga ngingakwenza wena kungakhi ongakwenza okwenziwa uNyazi weNazaretha mina kumthetheleli Dion Mboto angeke ngize ngimbeke mina uShembe akekho uShembe mina ngiyombeka akhoshembe mina engiyombeka mina uyedwa uShembe engimaziyo mina ngazi uNyazi lezulu ngikushogeleke ngenhliziyo yami yonke yaphinda futhi angisoze ngakudayisa mina uNyazi yahlala le ndoda yathi mayihlala le ndoda yaqala le ndoda yathatha amadoda athize abanye bengabafundisi abanye babengabashumayeli yayisikhuphuka nabo ibheka phezulu esikopho kamafunza yahamba yohlala khona kamafunza le ndoda yaqala le ndoda yaba uShembe nayo le ndoda yenza izinto zayo yenza yonke izinto yaqoqa ingubo lezophendukezela yenza yonke into kwazwakala ukuthi inkosi ilanga izofika inkosi inyanga yezulu izofika sengingena inyanga yezulu ukuthi kwakuyiqhawe yayisisuka inyanga yezulu yayisifika yathi mayifika inyanga yezulu umfundela baseRoma 3:10 verse yayisifika inyanga yezulu yathi mayifika le ndoda yehla neyonzayo ithi ungakholwa kanjani ungabhabhadisanga yehla le ndoda yathi yofika yathi mayifika enhlanteni yafika ngene enhlanteni inyanga yezulu senhlanteni eMaritzburg lapho kwahlukana khona nale ndoda khuluma ngenyanga yezulu yathi mayifika inyanga yezulu yathi mayifika khona yenza le ndoda yafika le ndoda yasondela seyihamba nebandla layo leli bandla layo yayingayisungulelanga yayiqembu labantu khona la kumaNazaretha thina amaNazaretha kuyenzeka ezinye izinto sisheshe sibone sisheshe sisi yizo yafika le ndoda yaqanda inyanga yezulu ithi inyanga yezulu kuye ithi lalela Shembe wena awukwazi ukuprofetha mina ngiyakwazi ukuprofetha wena suka kulesihlalo kuzohlala mina kuzothi emva kwaloko wena uzohlala mina ngiprofethe ithi inyanga yezulu kulombhemi lalela la ngikutshele yamtshela ukheshi yathi inyanga yezulu lalela ngikutshele yathi hey hamba yaqamba isonto likayihlo leli sonto likababa leli hamba wena leli sonto akulona la kaMboto baba wami wafika 1959 ezokholwa eGula baba wami uyena owenza lenyanga yezulu amanye amakhosi mhlambe nyanga kini yayihlubuka inyanga yezulu kodwa owami ubaba
asangayihlubuka inyanga yezulu wenza nayo la wazwahambela khona la ekhaya ngo99 le ndoda yayisihamba le ndoda yayikhuphuka yashona phezulu yashona phezulu esikopho yafika khona yaba ushembe lo ndoda yahamba emhlabeni seyiphethukile impethu le ndoda yathi mase igula kakhulu yathi ifuna bani yona inyanga yezulu le kadithi yona ayisuke esihlalweni funda baba njengokulotshiweyo ukuthi kakho olungileyo noyedwa akekho emhlabeni umuntu olungileyo noyedwa kakho oqondayo akekho futhi oqondayo akakho ofuna uThixo akekho ofuna uThixo bedukile sonke bonakele sonke akekho owenza okuhle akekho owenza okuhle akekho noyedwa umphimbo wethu uyithuna elivulekileyo bakhohlisa ngezilimi zethu isihluku sezinyoni kuneyihlukela emlomeni wethu umlomo wabo ugcwele ukuthuka umlomo wethu lona sithandaza ngawo uNkulunkulu ugcwele ukuthuka nokubaba awubabo wakho izinyawo zabo zishesha ukuphalaza igazi ukuchitheka nosisi kusezindleleni zabo indlela yokuthula asiyazi ukumesaba uThixo ukusaba uNyazi akukho phambi kwamehlo ethu kepha siyazi lokhu okushoyo umthetho usho kwabasemthethweni ngiyabonga baba indoda yakamthembu wenthwalume eyahamba isumvangeli ngelinye ilanga iyahamba ishone lo nkosikazi wayo ekhaya iyasuka iyanqo iye enkosini ilanga ngoba lento indala iyahamba iye enkosini ilanga mayifika enkosini ilanga ayitholi ilanga ngeJudiya le ndoda kaMthembu ezweni lakithi mayifika khona inyanga yezulu ifika inyanga yezulu imi ngasendlini yayo lethi namanazareta esamshaya samkhipha kuyona wade lusho uNyazi mayifika le ndoda iyayithola inyanga yezulu imile egcekeni mayimile inyanga yezulu iyambuza ithi ndoda ithi ufunani la wemnomzana ithi cha njengoba ngilapha ngiselapha ngithanda ngizobika ushambe before ngingcwaba unkosikazi wami ithi inyanga yezulu ithi yena hamba lalela ithi hamba sizwa kithi unkosikazi wakho usevukile yayisiyahamba le ndoda inhliziyo yayo yayisiyangabazi inhliziyo yale ndoda njenga nami nawe sinazo inhliziyo zongabaza yayisiyahamba le ndoda yaphuma le ndoda yathi yini lena engiyitshena ngalo ngoba kuze kube namanje yazi yamkhomba le ndoda yathi yini yena lo wazi yini yena lo ibizinyanga izulu ngabe wena uNyazi awukhombini na uthi lo mina manazareta yaphinda namazwi ngifuna ngene kahle enhlizweni zenu angisiphoze ngalidayisa uNyazi lwezulu yaphinda namazwi ithi le ndoda yakamthembu ithi le ndoda ithi yayisihamba iye eJudiya mayifika eJudiya yathi mayifika khona eJudiya yathi mayifika yafika inkosi ilanga iyanikelisa yathi mayiza kanjena yayisithi inkosi ilanga kuye yathi hey wena siphukuphuku
utheni umfowethu lapha kuwena uthi baba uthe unkosikazi wami uvukile wathi hamba uye kuyena ufike uyele ekhaya unkosikazi wakho uvukile womthemba lowa omkhombe ngenweni maNazaretha sinoNkulunkulu batana basezulwini. Incwadi kaJakobe sengihlala phansi ngizoyifunda nale Jakobe 3:13 verse. Umuphi kini kithi ohlakaniphileyo na onamehlo okubuka into onokwazi na akabonise ngokuhamba okulungileyo phela ngokuhamba okulungileyo imisebenzi yakhe enobunene izoba nobunene obuqondileyo. Verse 14. Kodwa uma ninomona obabayo nenkani kuleli bandla ezinhlizweni zethu ningazincomi bafowethu ningaqambeli iqiniso. Ngiyayithanda le ndawo, singaqambeli iqiniso amanga. Funda baba 15. Yes. Lokhu kuhlakanipha esinakho akwehlanga ezulwini kungokomhlaba lokuhlakanipha esikukho kungokwabantu lokuhlakanipha esinakho kungokwamadimoni lokuhlakanipha esinakho. Ngicela ungiphindele mfowethu. Verse 15. lokhu kuhlakanipha esinakho akwehlanga ezulwini kungokomhlaba lokuhlakanipha esihlakaniphile kungokwabantu lokuhlakanipha kungokwamadimoni. Awulala sihlasela idimoni ebuhleni. Nyazi wezulu baba awunqobe idimoni inkosi yamakhosi. Bengithi mangihlele ekhaya ngithi inyembe ziphumela ngenxa yamadimoni. Kubeka ugcina baba. Verse 16. Ngokuba lapha kukhona umona nenkani ake siyekeni maNazaretha ukuba nomona. Umona akusena ukudala inkinga manje. Sengukhetha ukuthunga. Yabo. Thank you. Ngicela ke ngeke oma first uzwe ukade ekhuluma ngayo uzwana. Namhlanje angisayena udala inkinga. Ngukhetho. Hamba baba. ngoba lapho kukhona umona nenkani kukhona nombango maNazaretha besinombango nemisebenzi emimbi. kodwa ukuhlakanipha okuvela ezulwini kuNyazi wezulu kucwengekile kumhlophe khona sokwethu uyize ukuhlakanipha. khona kuvile futhi kumnene 109 ihlabelele musani asibe munye maNazaretha sibambene ngezakhe noma ngathiwa ngiyisoni kangakanani kodwa sibambene ngezakhe. Funda baba 149. Ehlabele zamaNazaretha kethu kuthula ke lo kuyasaba sitshela ukwalana kwabo kanti kuhle kangaka uMnazaretha ethandana. Kuhle kangakanani maNazaretha sithanda uNyazi wezulu uNkulunkulu ngoba uyasithanda. Noma umhlaba songasasithandi kodwa usithandile singamakhosi. Funda ba ebambene ngesandla babe muntu munye
Manazaretha yibani munye ake sibe munye nizothandwa nguJawo kodwa sizothanda uNyazi ningahlali nehlukana singahlali thina ngokwehlukana nizolahlwa nguJawo thina sihlala ngokuhlukana usathani uzokwetha nesigqiki sakhe ahlale phakathi kwethu thandanani nibe munye indima kancane usathani uzokwetha nesigqiki sakhe ahlale phakathi kwethu fana nendoda uma kusathandwana kuhle nentombi ithi love ithi baby ithi sweetheart kodwa ngamhlaba xathwana bathi abanye abantu bathi hey umonile ubhebi wakho ngale athi nisho lenyoka le asayena ubhebi manje usho lenyoka le usathana usehlikile nesigqiki sakhe wahlala phakathi kwethu namanje usathana ubehlikile nesigqiki sakhe ngahlala phakathi wahlala phakathi kwethu funda ba thandanani nibe munye asithandaneni manazaretha sibe munye nizothandwa nguJawo sizothanda uNyazi kanti ke banjalo njalo bangasekho abahleli kwezayo benamisana kwanele imzuzu nezikhathi Manazaretha yibani munye ngiyabona icrocodile no fish babehlala emfuleni owodwa ngenye ilanga crocodile ithi fish why wena uChina sawumuhle kangaka kubuza ingwenya fish why wena uChina so umuhle kangaka lapha yakhulu ufish wacabanga ufish ngengqondo wacabanga iphini crocodile kimi ingwenya uthi ngibona mina ngimahorahoro kanje yonke imahorahoro nje wena wamuhle kangaka yathula inhlanzi moyindoda enye into ufunda ukuthula uyibheke inhlanzi iyaphendula inhlanzi iphendula ingwenya idwengwenya uyangazi mina ukuthi why ngibe muhle kanje wena uma khorokhoro kanje inhlanzi hayi ingwenya ngazi ithi ake ngikutshela siphila emanzini nawe sobabili kodwa inkinga yakho wena ngwenya ngelinye ilanga uyaphuma wena uyokuthi ilanga la mina ngisale la ngelinye ilanga uyaphuma wena ngoba wena uyingwenya uyaphuma uyogotha abantu ufune wena ukudla abantu ufuna ukubulala abantu mina that's why mina ngihlala la yaphuma ingwenya yathi hawu kanti iyo lento mina ngisho uthi kuleli bandla siyangena siyaphuma sasa ngeNazaretha kusasa mina ngenyangeni ngelinye ilanga mina ngineyintethelelo engithandana nazo ngelinye ilanga mina ngenza noma yini kuleli sonto kodwa ngiyangicela maNazaretha ngithi mina ake sifanele nenhlanzi sihlale lesibeni khona soba bahle inkosi kusenikuzweni Wemuzi oakhiwe entabeni awuna sithe
Baba Nkosi yamakhosi, ngiyalikhetha uNyazi oluhle lwasezulwini. NgingowakwaDlamini bayingcwele eMpumalanga eKhawabeni. Amen. Manazaretha ingcwele kulesi sikhumbuzo senkosi inyanga yezulu. Ngakhuliswa izalukwazi ezazingithanda kakhulu, zingixoxela ngalobu buNazaretha. Zithi mhla inkosi inyanga yezulu isuka phansi emzini wamakhosi embeka iza lapha phezulu, isinikeziwe indawo. Bathi bayingcwele kunesimo esathanda ukungabi sihle uma sibukwa yithi thina abasemhlabeni. Babona inkosi enkulu inyanga yezulu kuyiyona ebhushayo la ikhanyisa lomuzi. Bathi mabesondela abagqotshwa bezama ukuveza ubuhlungu ababuzwayo ngokuthi inkosi iyona bekhona ebhusha lomuzi. Bathi bayazama ukukhuluma nayo, ithi inkosi inyanga yezulu, cha Nazaretha, lo muzi ngowami. Njoba ngokuklina nje, angithi nani njoba niklina nje nilekelela mina ukukhanyisa lo muzi wami. Nazaretha ingcwele lo muzi owenkosi enkulu inyanga yezulu. Incwadi kulama Bhayibheli esiwafundayo angizukuyibiza, kodwa iqanjwe ngobaba mkhulu. Igama layo iqanjwe ngobaba mkhulu. Ivesi ngelika 33 or 33, ivesi ngelika 17. Lithi leli vesi, amehlo akho ayakuyibona inkosi ebuhleni bayo. Siyibonile inkosi inyanga yezulu lapha ebuhleni bayo. Namhlanje sibona inkosi uNyazi lwezulu isebuhleni bayo. Bantwana bakaNkulunkulu, ngelinye ilanga kwakuwumhlangano kaJanuwari kuyiwa entabeni. Bayafika abayingcwele, bayaphuma nomhlangano nenkosi yabo. Uma bephuma ke kuthiwa lapha ya engonweni kwabe sekufika omubi, kwafika umoya omubi. AmaNazaretha ezwa kuduma satraki sabhasi elikhulu. Base bezama bethi belizwe ukuthi liza ngesivinini esikhulu, kanti umoya omubi bayingcwele. Kuthiwa ke base njengokubona nje umhlangano mawuhamba ukuthi usuku ugcwele umgwaqo uhamba ulandela inkosi uNyazi lwezulu. Base bebaleka begcobana bethi baqhelela leli bhasi ngoba kwakungathi kusebusuku, kwakungathi kuneyinkungu. Base bewela ngapha eceleni bagcobana balimala. Omunye wabo laba balimala kakhulu kwakumamncane wami kwamthabela lapho kuzalwa khona umama owelama umama emhlanje. Kwahamba isikhathi wasethathwa ehambe ekhaya. Inkinga yakhe wayengasakhona ukukhuluma ngokulimala kwakhe lapha ya. Uma efika ekhaya luloku ibiziwe lenkosi inyanga yezulu mayingcwele. Kuthiwa baba ngowakho lo mntwana samphiwa nguwe, sicela aphiliswe uwe. Nangempela ke bayingcwele, kwathi ngosuku kuntambama kuzongena umthandazo wantambama phakathi nezinsuku wokulala. Yasifika inkosi inyanga yezulu
kumamncane babili labo mamncane bagana kwaMsibi bobabili. Ithi ke mayifika kuye ithi mntanami kusasa bazofuna ukukuthatha bakusesibhedlela eTshejuba. Ungavumi ngoba uma ufika khona uzofike wendlule emhlabeni. Nangempela ke bayingcwele akakwazi ukukhuluma, angazi ukuthi uzobavimba kanjani. Kodwa ekseni mayevuka umkhulu ozala bona, umkhulu wami umthabela ohambe lapha ekhaya engumfundisi, usethi ebiza umama ngegama, angingambizi ngegama, siyakuthatha ntombi sikunikisa esibhedlela eTshejuba, sengihlelile izolo ukuthi imoto izokuthatha ikunikisa esibhedlela eTshejuba. Unqekezisa ikhanda umamncane uthi cha, ukhombisa ukuthi akavumi. Cha, sesilungisile nayo imoto seyimile lapha ngaphandle izokuthatha uhambe, akavumi. Ithe inkosi inyanga yezulu ungayi, mawufika khona uzokwendlula emhlabeni. Itheka inkosi inyanga yezulu uma ngifika kusasa kuwe ntambama ngaso lesi sikhathi somthandazo wokulala ngizofike ngikuphilise. Sahamba isikhathi bantwana bakaNkulunkulu wazowamukela ngoba uma enqaba bantwana bakaNkulunkulu umamncane wayekhomba ngesandla, ekhomba efumbathile inqindi, ekhomba ifoto lapha obondeni. Le nkosi inyanga yezulu ekhomba ukuthi walile. Nangempela ke bayingcwele wabona umkhulu ukuthi mayekhomba inyanga yezulu ethi yalile, angikwazi ukuthi ngeqe lawo mazwi. Ngethemba nami nawe asiweqa amazwi enkosi inyanga uNyazi lwezulu njengoba liphambi kwethu nje. Uma ithe cha, ucha. Angilindi ukuthi ngizobuya kusasa ngize ngithi hayi mhlambe kuyobe sekucwebile, mhlambe kuyobe sekwehlile ukushisa, kodwa mayethe cha, ucha. Ngoba yiloko kunye kubuye kusilimaza. Bantwana bakaNkulunkulu, nangempela kwathi makufika lezi zikhathi zantambama zikalala nathi, umama wayesebona umamncane ukuthi hayi ngathi isikhathi siyendlula. Wathi maye kwangena ingane lapha endlini, wasese esezama ethi uyayimemeza, laphuma izwi eyitshela ukuthi seyisikhathi, uthi ujahe yena ukuthi singendluli lesikhathi ngoba uthi ubaba inyanga yezulu ngizofika kusasa ngalesi sikhathi somthandazo wokulala ngizokuphilisa. Uthi ubatshela yena ukuthi isikhathi senkonzo somthandazo wokulala seyiso, laphuma izwi lakhuluma. Uyaphila namhlanje, uyayikhulumela nje ngale nkosi inyanga yezulu bayingcwele. MaNazaretha ayingcwele sengiyagcina. Ubaba unabantwana abayishumi. Uma laba bantwana beyishumi bezoze bebe yishumi nje bayakhula ngokulandelana kwabo. Futhi ubakhulisa kahle ubaba laba bantwana ngoba uyabathanda. Uma begula wakha yonke indlela ukuthi baphile. Uma befuna ukuhlashelwa izitha nemoya emibi uyabavikela ubaba. Ngicabanga ukuthi silalele sonke bayingcwele. Kulaba bantwana bayishumi ubaba ubheke okuhle kusasa kungelona ithempeli lakithi. Ubheke okuhle noma ulindele okuhle kulaba bantwana. Uma laba bantwana sebexabana, uphatheka kanjani ubaba? MaNazaretha, uphatheka kanjani ubaba walaba bantwana uma sebexabana, ebebakhulise kahle, bayale, banika konke, ezama indlela baphilisa noma begula, ezama indlela ukuthi ubaphilisa kanjani? Uma sebexabana laba bantwana, ubaba yena uphatheka kanjani? Ngicina ngokuthi ke impendulo ikuwe nami uma kuukuthi siyabheka, ngoba lapha ekhaya sifundiswa ukuthi ufune sibhekisise. Nawe unaye, mhlambe unayo, nami mhlambe nginayo. Engigcina ngakho ke bantwana bakaNkulunkulu, emakhaya ngamakhaya
Kuke kufika umuntu isigubhukane nje kungalindelekile noma ngakuthiwa uyisihlobo noma ngakuthiwa umuntu nje wangaphandle mayengena ekhaya bese kuthiwa hawu nangu usibanibani awugijime mntanami uyobona endlini ethile ukuthi kuyakhanya yini. Uma ke kwafikwa khona bese kuzanywa ethi yafika umntwana athola ukuthi akukhanyi kahle bese shanela. Silalele baNazaretha. Ashanele kukhanye. Kodwa iziba kabasayikhiphela ngaphandle ngoba ungaphandle lo osuke ezofakwa kulendla afuneka abone ukuthi bekungcolile. Sisekhona abayingcwele. Inhloso ukuthi izibi zingaphumeli ngaphandle ngoba lo ozongeniswa kulendlu uzobona ukuthi hawu bakhathi beshanela manje bazongifaka endlini enezintuli. Uma ke kunjalo bantwana baNkulunkulu ziyaye bese ziyashanelwa ifihlwe emva kwesivalo. Uma sayifihliwe emva kwesivalo kwenzela ukuthi kusasa noma ngabe kuthiwa ngubaba ngiyaphinda futhi ngikhuluma ngobaba. Uyaphuma ubaba wala ekhaya kusasa uyogibela ibhasi. Ufika estation sebhasi ayikafiki ibhasi ufika kugcwele abantu. Ufica omunye walaba bantu okade ezovakasha lapha ekhaya wafike kwashanela izibi zakhishela ngaphandle ufica uyaxoxa uxoxela laba balapha estation uthi hey kwabana kushanelwe izibi zakhona bezingaka bayishanele sengikhona sekunje ucabanga ukuthi uzophatheka kanjani ubaba uma esefika kule ndawo ezwa ukuthi kukhulunywa into embi ngomzi wakhe. Ngikhuluma nawe Nazaretha, ngikhuluma nami, ake sibukeni kahle ngoba lo baba engikhuluma ngaye yimina nawe somenza bemuhle ngesikhathi sonke. Kodwa uma mina nawe sizohlala ngokuqwebhana liyangcola igama lika baba. Uma thina sizokwenza izinto ezimbi la ekhaya phambi kwabantu bokuhamba baphuma nazo lezi ndaba bafike bakhuluma kabi liyangcola igama lika baba. Ngiyabonga Nkosi yamakhosi, ngicela ukwehlela ngenzansi Inkosi kuseni kuzwini. Ngiyakhetha Inkosi enkulu yasekhaya uNazaretha unyabezulu amen. Lokho uxile Inkosi uMthembu kuqumbu eMpuma Kapa. Amen. Konje ufuna ukuthi Eastern Cape cha. Impuma Kapa ibonga Inkosi hayi eMpumalanga. Nami ngumntwana ngimncane kakhulu. Angiyibonanga inyanga yezulu ngokwasenkolweni. Ngibone mayifika ekhaya ngo86 before ngihambe ngiye ku-exile. Hlala 6 months ku-exile. Yebo ngisemncane kuyalimncane kakhulu ngabuyiswa indaba eminyaka. I-Akabana ye-Afrika elizwe esisho namhlanje e-Afrika. Nkosi Nkosi bubusise 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 lo bubu Nazaretha Fuga, 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 fuga.
Mafia, no mafia, intabene, intabene, oh mafia, kepela yona, kepela yona, etiwa, itanga ulwimi lwami lukhulu lugcwele umlomo amathe omile yacela namguqelele indawo ngicela idalwaza kiyitongozo umthemo umdlela aseqhudeni abafana thola indaba thola vele enyangeni abane umzibe imvula ujama bakamnisi yacela ugogo wamashiya owaletha ubaba ngebhana emhlabeni ngicela ugogo wami owaletha umama ngebhana emhlabeni uMamnguni yacela bantu baNkulunkulu ukuthi singama-Afrika nathi singabantu abaphila kulelizwe lase-Albahana uNkulunkulu usidalile sabanje kwaye futhi sizohlala sibanje siyabonga kakhulu inkolo yasibusele ukuthi singama-Afrika sizokholwa kuNkulunkulu ngendlela esiyiyona singama-Afrika mbongeni uJehova nikhalisa iziginci mbongeni uJehova nikhalisa amacilongo mbongeni uJehova ngezigugu walethwa inkolo ezweni lakini lase-Albahana Afrika walethwa amasonto azosonta asonta ingqondo zethu ukuthi sikhohlwe thina ukuthi sisuka ngophi kodwa sibonga uBhombela umqali wendlela isimo samapolo la balethwa nabathali bahangula ushembo ongcwele ukuthi waletha inkolo kunemehluko phakathi kwenkolo nesonto bavusa isonto ngoba befuna ukwenza imikhuba yabo ayibonge Nkosi abonge Nkosi walethwa isonto ngoba befuna ukwenza imikhuba yabo babulala inkolo isonto lilethiwe kwiminyaka mo-1650 400 or 550 years ago bebulela inkolo baba bethu abomkhulu bathi ngeke singene kwisonto elinje thina sifuna inkolo ezosivumela ukuthi sikholwe sifake amabheshu sikholwe sifake imiblesonya sikhone sifake fuzibhelini umthatha khona lezo ngiyumthatha abathivu namaXhosa bonke Nkosi namhlanje abantu batshelwa njengezilwane kuthiwa i-Heritage Day ungathi ubungazazi ukuthi ngubani kwezweni maAfrika sinje singothathekile ungani ungalifaka ibheshu ufaka umblesey ufaka ibheshwana yonke imihla angithi kuthiwa sikhulekile wake simunyela ilanga kuthiwa nge-24 kaSeptember kuthiwa egqoka kanje vukani maAfrika baningi abakhala phesheya kwezilwandle abawazi amalimi wabo namhlanje bakhuluma isiNgisi kuphela abafisi ukuthi ngesikhathi ekuthiwa i-Black Friday kwaphathwa okhokho bethu ngo-12th century behanjiswa benza izilave ubone le ndoda nayo isidekele ubona inkosi ngaleyo makhasi ubona inkosi uzwane ngabona bengathathwa qala ukuthi naba abantu sina bosebenza bolima amasimi eAmerica kodwa namhlanje siyabonga ukuthi hawu Black Friday niyazi isuka Black Friday ukuthi yini yayilanga lesibhila eCape of Good Hope weba bathathwa abantu abamnyama ngendluzula with an enforcement ukuthi mabahambe baye overseas namhlanje niyajabula ukuthi Black Friday ilanga wakuthatha ubaba omkhulu asifukeni maAfrika siyasho nesihlabelelo kuyena indaba enoqanzo wehlakala mangithi inyanga yezulu ngayibona ngo86 kanjani na ngathi ekhaya khona umsebenzi okhona umgidi sho njalo thina ngethu amahlobeni nomgidi awukhona wakhulisa abantwana sembe mangonge baba mabefone ekhaya uphumile izwe soyikhotha ukuthi abantwana babangakhuliswa ngeCovid ngakithi mafuna induna ngathi qhubekani maflubi ngoba vele niyazi ithimpi imfihlo sakwenza lokho akukho kwavela ayibonge Inkosi sibonga shebo ingcwele ukuthi nala ngicele ngakhona ngisebenza khona 95% yabantu bayabagula ukhuvethe mina kaze ngigule ayibonge Inkosi azange ngigule abanye bahambe emhlabeni bazibuza imibuzo abanye bathi ngotheli ungaguliyo
idla nje amafutha phakathi amanzi abusiswe manqala ukuthi nayi khuvetha amachana sewayithumele thatha amanzi abusiswe inkosi iphalaza wayibonga inkosi angazi wena ishili inkosi yaseMpumalanga omngabada uNkulunkulu that's why sizoba nenkinga